Merci, chers collègues, et bonjour. La parole est à Madame Mizzi pour 1 minute. Grazie, President. Minkejja l-fatt li l-libertà ta' reliġjon huwa prinċipju fundamentali, l-igwaljanza ta' kif ngħixu għadha l-bogħod. Il-Kenja huwa pajjiż b'diversità etnika, kulturali u ta' reliġjon differenti. Sfortunatament hu pajjiż mimli b'nuqqas ta' sigurtà u inċertezza fejn it-terrorizmu u l-fundamentaliżmu reliġjuż wasslu għal attakk atroċi immirat lejn id-drittijiet tal-poplu Kenjan li jgħix fil-paċi fil-libertà tal-għażla tar-reliġjon jew id-dritt tal-edukazzjoni. Id-dritt tal-edukazzjoni mhux ġnub, anzi dan huwa dritt fondamentali li jinkoraġġixxi l-libertà u jkattar il-ġid. Possibbli li d-dinja ma tgħallimet xejn mingħand Malala Yousafzai? Hemm bżonn li jiġu żviluppati soluzzjoni aħjar biex jiġi miġġieled kull forma ta' terrorizmu u b'hekk jiġu protetti istituzzjonijiet edukattivi minn dawn l-attakki. Hemm bżonn li narfu l-akbar prijorità tagħna hi li nipproteġu lill-istudenti u ngħinuhom u ninkoraġġuhom jibqgħu fl-iskola. L-Unjoni Ewropea għandha terfa' l-responsabbiltà tagħha biex tgħin u tappoġġja l-poplu tal-Kenja sabiex jiddefendu dritt tagħhom għall-edukazzjoni u tar-reliġjon. L-African Union flimkien mal-Komunità Internazzjonali u l-Unjoni Ewropea jeħtieġ li jinvolvu ruħhom f'azzjonijiet konkreti fil-ġlieda kontra gruppi terroristiċi kif ukoll sabiex jagħmlu soluzzjonijiet vijabbli għas-sigurtà fil-paċi u fl-istabbilità tar-reġjun. Grazzi. Mizzi, au-delà un peu de votre temps de parole, vous acceptez une carte bleue de Monsieur Nekov. Madame Mizzi? Oui. Yes. Monsieur Nekov. 30 secondes, s'il vous plaît. Благодаря. Регионът на Африканския рог става все по-чест източник на радикализация и на нестабилност, които водят до нови мигрантски вълни. Не смятате ли, че Европейския съюз трябва най-накрая да предприеме конкретни и практични стъпки към борба с този растящ проблем?